Hello ZPC Dam Kim Tek Mo Hong Tu Ni Asom La Chumbe Na ZPC Kompi Intek Popi Business CC Pan Jesu Min To Kong Wa Ko Hi I Kompi Ding Pen July Som Le Gyat Pan Som Ni Ki Kal Hi Ding A Kompi Chulu Ding Pen Khazi Te Chi So Tak Alian Khat Aneu Gyat Hi Ding Hi Ya Pek Na Mun Ding Pen St Matthew Baptist Church Le Sunun Sungin Business Meeting Ding Pen Parozomi Christian Church Hi Ding Hi I Kompi Hun Sunga Alive Na ZCTS Sang Pi Graduation Ceremony Om Ding A Mi Zabalin Gwa So Na Nga Ding Hi Izogama Dinga Yang Tan Pi Mama Asa Tagwai Izogam Pute Ni Zong Tupitakin Pa Toy Piang Na Om Dinga Tua Ban A Ordination Piang Na Le Always Nga Te High School Zo Te Le Juki Nga Te Zong Tupitakin Pa Toy Na Ki Peting Hi Azano Mama Ding Le Alo Phoi Mama Khwaya Gedem Na Zong Na Set Takin Om Ding Hi Kompi Sunga Tugen Ding Te India Pan Event Dam Khothang BSK Theological Seminary Pan Dr. David Christian Churches Together USA Pan Dr. Monica Campbellsville University Pan Dr. Twyla North American Mission Board Pan Dr. Ashlim St. Matthew Baptist Church Pan Reverend Allen Louisville Pan Lawyer Chris Congressman Morgan Tain Nasa Takin Tugan Na Ni Ding Hi Pasial Hoi Na Tampi Mu Ding Le Khazi Te Chi Hoi Chena Ding In Lung Sim Kyong Sai Lo Mama To Pai Kim Chani Let's step into history at the 13th Annual ZBCA Conference from July 18th to the 20th, a weekend that will transform your spirits. This year's powerful theme, Christ Witnesses, Acts 1, verse 8, invites you to experience bold faith, living testimony, and spiritual renewal. Celebrate excellence as we host the 4th Annual Graduating Ceremony of ZCTS, honoring more than 100 outstanding graduates stepping into their divine calling. A moment etched in legacy. Join us as we honor the very first Zomi evangelists, marking an unforgettable milestone in Zomi Christian history. Prepare your hearts for dynamic messages from our main speaker, Evangelist Dam Kotang from India, alongside our special guest, Dr. David Cassidy from BSK Theological Seminary. Lift your spirits with a breathtaking choir competition that promises to stir your soul and leave you in awe. There will be a recognition ceremony for perfect honor roll students, high school graduates, and college degree recipients from across the world. Don't miss the divine appointments with these inspiring speakers. Dr. Monica, Christian Churches Together USA. Dr. Twyla, Campbellsville University. Dr. Aslam, North American Mission Board. Reverend Allen, St. Matthew Baptist Church. Lawyer Chris. And Congressman Morgan. Come expectant, come open, come ready for a once-in-a-lifetime encounter with Christ through worship, word, and community. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမကြခင်မှာ73ကြိမ်မြောက် ZPC Conference ကိုအင်ရှင်နေဖြစ်ကျမတို့ BZCC ကကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပြီးလာမယ့်ဇူလိုင်18ရက်မှာ20ရက်နေ့ထိကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာပြုတ်ကိုခဲ့မယ့်နေရာကတော့ St. Matthew Baptist Church ဖြစ်ပြီး Business Meeting ကို Bethel Zomi Christian Church မှာပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမနီနဲ့ကတော့ Christoid တက်တီတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး1အခန်းငယ်8မှာကောင်းတာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ESC တွင်၄ကြိမ်မြောက် ZCTS လူ100ကျော်ကိုပဲအနေချင်းခါနာများအဖွဲ့လိုက်တီစုပြန်ပွဲများကွန်ပျူတာချင်းချင်းခါနာများကိုတင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Speaker အနေနဲ့ကတော့ India မှာ Event Dam Khothang BSK Theological Seminary မှာ Dr. David Christian Churches Together USA မှာ Dr. Monica Campbellsville University မှာ Dr. Twyla North American Mission Board မှာ Dr. Islam St. Matthew Baptist Church မှာ Reverend Allen Lawyer Chris Congressman Morgan တို့ကဟောကြားတော့မှာဖြစ်လို့ခရိယာနီကိုမာမရောက်စီတိုင်းကိုလာရောက်ပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့ကျမတို့ business system မှာနေထွေးစွာကြိုဆိုပါရစေအားလုံးပဲလာမယ့်ဇူလိုင်18ရက်မှာတွေ့ကြမယ်နော်ကျေးဇူးပါ